wasahbihi wasallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum hamara ya bili. Mnyezi munajaliyekum halani mliyonga njina muwanono ngabo wapara usiku lelo wahenda yabo watukufu wanduwa ndiso juzisa usiku Januari ombodu wa ya ukamnyezi Mungu na tisaze enge mzima abonge yede uchu ya mrenga unu ya tomrenga shahaina mrubika yao ngushtariki haruma dhulma garjo mba Mwenyezi Mungu keka tumhauliana mrenge yede zahe mono juzi wakauzina na singa simarangani hata abu hambade haizuzonti pia timtina ni video ban wanduwa yao ngwari hibi yao nezevoti ngabo isa usiku lelo rambao salamtaka habari wabenu hapicha usiku lelo elinula hale elinula nyumeni almuradi timambiani yauka haina wantu yalo lemdumshena hime ko hawa fum ndungende ya moneke wantu ya mdambu haukweli namna yaliyo sino mndugo joenda yaone mndu eke hajaza hengu jojitwa ngujamba ebantifanya ebantindatilewe na tukana rambuwe mndwe mtati habari toi ngabo ambao linla hale awo ya masalazi de kelun la hale kalin la nyumeni haisa ge koko wa mkoko ndovi ngamonao izoboko dezilio neze suraya ngabo mazuki wa hewe ikayao shazin de zedwane ghadabu ngamonao ila namna wikao do yaliyo eni ujoona namdilinde ngabo nukuta muhimu ya lazimuri dunge itele kanari ngabo wasomo hitima na waremo hitima na jauja wanupia wandu wikayao masakala shema halariliyo tikawjanu uzise azali jeuri yao bazali kujamba we mrumme Abdusmaila wala haisaweni ewa uziwani Abdusmaila haramtode azali nguriyo takfini azali nguriyo sufa jihadi azali nguriyo majush zabari o wanruwa kaharumwele bange wonti pia juge ali amani arendwa Zakaria arendwa Sedomari arendwa takfina arendwa usufa jihadi arendwa elizo azali haisa hanji ya harara katujwa ngufanyoje indemana namba AVCD mlidao haungu tambaziwa hauya tambaze ao wanduaji ya hime yaone zijoka ujire sha afera hamada yinu msamsinye maketasi emana mtou ya denonse hindi jeuri yao zambwaneti mobwazali veha owe wafao wafe eufonati home nende na machi sha kuna ujuwa mrubani hao ambao wede raisi wede chef supreme des armées na izo zontipia gorio kangabo wandu lazima wafungwa na wafungwa kangabo wandu lazima tolo hazini na watolo kangabo wandu lazima ulawa na waulawa hauli ndiye hode shipulo tiambio wa Komori ya ukana ngabo kudeta ilo ankuru wala uzawa uwe mbaba hao warudi ngwanzo warekeze ila scenario raha group yo handuza mbaba hahe ochafaku wa warenga baada ngabo wenji wamba ukana emdoi do joshinda ya rengezi yafanye mbarongo wo imwana mshwa azali wamba idarusi no handu huze no group ya haya timambia ni ukabanezi nuke jaka ya sha de sheba tasha he opposition ngabo waka bolero ngabo waka mgomri ngabo waka shaihani ngabo waka belu ngabo wamsaidie ngabo imafumvu yao yontipi ngabo wafate ngabo wamzaze ngabo atezembo azila zilungo ujasora wabanu miwambianizo daima ukana baleni mnuge namba yahe yabala ko yudisema ni nezenjeni ne lebange ne lekuju amba fi amanillah endana majonde waseko akasa tunomba credit kablia tambani mabieni no wana ma watukufu wahe appel de Paris ranzi madame Badianti huja mwanamshwa hatu mtukufu uparwa Saadia mama Abdel ya la harumu mji mtukufu wa Bandamachi la banku ikayao mzazahe waume ngoni mwa wandu ikayao wakama shuja wakama watania rahmatullahi alaiha yakaujua heletina la mzaza city upande huo ngarjo mwambiani zila hali za habari tujuru tilo walonda ni tilo walobonze ngehama haisa hadziwa ngamziro ikabani yekaja isa ya farikia dziwa wandu kwa twanza wa milo azosha roalo manga roalo ndani wanza watunde wajue mahadani wekayao de apari anao hata kabati ushindo ajua mba habari emalani wekayao de alio lelo ngari parao tena opposition liwambie ukana ebande na meno atandi ngabo za majila siha hauka eshesi wa shamwali shirengo mateka bo watukufu ni maafrika wa walalao njiabo
ojao rengezi siwa hizo bakia bisheleke mwishia ngabo mndu mto mmone ekaula wahafu shazi parihani haya uka inde serikali ya Shamina waodo wandu wikayao wabulia owaresa wezeno hizo watukufu almuradi ngabo kalima la mwali na la Kiswahili wamba ukana guruguru lina mimba tina utimizi sho owa Komori waelewa wifasirao guruguru lina mimba kwezi watukufu anzani mwambieni banu usiku leo ya uka enga mhimao wanawaza liware yazali hitwa warengeti wende zao baada waju wa ukentinge jenda o hawa kati uja wa uka ribeze haraka rifa kuenzi hatu Metra Madam Hamudu ubo watukufu ngurengwa ya rendo atihindu wanzu ya sijini wane mahakama na waimdu waikaya ukawulazimu ike yede urumo enti ya hatu ya timizi ya kawiliki harenge kadwabili de mtukufu Dr. Salim haparwaende e parti jua akhiran enfin wanzu wala mhe wadafi wana hao wadafie raisi wa hao wadafie fundi wao mahakama ya Junaidi na woyo ambali yamani zabanu wa Misri min awwaluhu bali balad boelamini min awwaluhu boelamini yabo kutuhi maranzi wa disa le wajoja wado le shambani sharanzi wa subuhi ndizo ngwanzo uteze Metra Madam Hamudu usheri amfikiri ya ukana emalalao nezeruki arizifanyao owakomozungoni hanyu wa mlawani nyimkana kredi usikwa jana nyonti pia wenji wa paraban wa nziha ukarikaka na mnakadhari si ukandori yankami yari dusu hari fanya jau abunge yabo nezundo walo Komori waezwe malalao mengoni mwao de opposition ya Komori bazinuke twenda bure nyinyi de mahamba baada maishilie ruqia ngabo walunti za Afrika ngabo walo Komori ngabo walo manga wallahi wapara wamba tikana mnakadha usikwa jana tikana mnakadha na nyuwandu wikanyonsi pia ngamedao haruma eze shuhuli ngabo tiloze bafuizo wikayonge zitaba za mduche fuba mimi kete darume ze shuhuli eze data mimi mino dusu hati tawa shayinu inweke ndendo goyin ruqia ngabo anraji wakwata utobuli ruqia kwa tungo urema na yabo haruma eze zila kwa tudi hata abunge lazima mndu ile ukana yabo ngabo tabu bokodo ilo yabo ewa Komori garida zao wandu walone mahakama ya hatu nwalone zekuru za hatu wadori ulilia wadori fungia wadori hibiase vote eke wafarike ni mdu ya jadu amba waka mdu mwema aungari kawa wandu wakweli wanzi ya sifura eke hafu na jibali endo eke ngenamu basi kana ufanya mdu protokoli ngabo wandu amba kana bofundi faha shofera wafati wafariki shofera wafati wafariki ebanu wabweje duwa yeda ya birajao ya tuka irege fatihu o asaya emazashi guha fariki engara wa Komori ngari hontiyo wandu wadori tulumu no rihibia ebanu ndi nimda tuka démission c'est dans kama la démissionner c'est dans kama la démissionner mana wandu atuwa so démissionner dobi ulo na haki ya tuko mahakama ulakika démission dobi ya tuko cour suprême ulakika démission dobia joka jeshi ya one ukana todo pulalo wana akika démission ke mwanadamu yambe namni washami ngabe mwade sina ushinda ntsuchi simwe manga mdo shangazi wana mnibulie ba amtozima ngami na jao emana mtsoza mbeze mwezo hitu watuko shakweli ngambaki yo mdo ngamiza ba hareke mfunga tata akamru mwema pe asonamo pe tristesse ngadi sese sentiments arabes aussi kwa maudu watukufu wahe appel de Paris wajata hangu wana shohangu wajomba hangu mazuki wangu wanama watukufu kayao mwanama Yusuf Samiri panamba ni bawo numji wa mashuja wa mawatwania yede atende yarenga etriko watukufu wanu wende na ufanya tiriko za uka ngasina mahamina nebo fakhari hulapizi wabanu hata si wala la jari tomba za diskuru jitawa shewata kebanu dawe wede nefu abungele lo karina ubulia jo uto upulasha hitwa wandu wao walifanya surprise ya kasketi muyonao yinu ya ukana salamtaka salama nawe bo fakhar warudi wafanya tirikota zinu surprise yaho watukufu wahe appel de Paris wafanya ze tiriko zinu ishele haina mdu wekaya ngojoka utaha tiriko ngabo tsayinu
eze kulori haina mndu ekanga bo mndu wanzo banga mine famia hangu pia bese woto zirenga wonti pia ekanga bo mndu wikayao guhisi ukana ngutuka ukana bezo ya tiriko ya beziambi ya tujaja hambaka janikiwa sambilwa ne ematoma na wahe appel de Paris madame Raduya Rimanzao mama Nafu madame Ashata madame Sadi ondwa wonti pia wanabali mwambieni ngamonao wafanya le violin haina mndu ekulori wikayao nguje iwona afdal yaje ya renke waonesia uka ngasi wazima haruma yebana izo ndizo nabwani mabieni abo maudu wazaze wa appel de Paris wazifanya zinji ni ujoka utaha waonesia kana ngasi wazima kabati mndu wikayao gujo shangaza wandu imara nzibo mshinda mtukufu ni timizi wakati hiyo jonji ekari timizi na kabula leo mfomonti wazungungu au harume majakono kono si singari jo ubaki harume rukia ekanga abo shabaki lelo rizitimizi ezinduzi ba wenchi waono kawasi uhandro wa hisi zila ziusio erukia tusharia kwezi watukufu na rusele swala azalia suma ningu juo ya uka mwana dha tulilia udaze ushenzo na baba tiwilo tuwa uyele wa kutunga baku tuyele wa izondu za ishanga joele uzamba mdoka na baraka zao ha abanika saru madogo za muhimu wana basa kwezi watukufu ya fera hele banke ngamjua we zakado zijirio nezajiri tiparisa habari zinraji watukufu mfana nazila shazambwani wanrwaji banu enti kamili gyo haruma zahamaji na mimeni mtiniye ni mbabi mwishie mengoni mwe mahakama ya ukawa banu enti nge iyo haruma bange tuvu amu mtiniye ni mbabi mwishilie evokali e aleo yabo Yusuf Samir gawa yabo hau wa ala barakatillah wa imna vokali mtutu ya lazimu mwishilio usiku wa lelo hizo pia hizo na hababu pia amedamani huo tijima amedamani huo umruka wakaunipara tulta mara zilibulie haku elimu ishilie omsajaja ulona wanadamu wahe serikali inu banu mhisi ukabanuka rutungo urumwa ni wedi wonti pia kabati wonti pia wanwangu wenza shongabu wa komori wala barakatillah amedamani huo tijima amedamani hizo pia hizo na hababu pia amedamani huo tijima amedamani huo umruka wakaunipara tulta rume telefoni ya mofu asidepite mofu ngomjua mofu afikiri watu wenza hido mwani anzwani abaki wanabia zinji na tongo za sumu hata nita sumu jabuja tizambia au service transayima haya ama ngabu zinji sabuti ya mharuba terumwensi esikuwa ndo wabangu wa upindi wauje kuwa na biazo alafu ija kazi jamba wandoa wao tena kapatia bumbulu wa rumaza aferi zangu eske fakri ngwazi hao watijue eske ngena ndongo za hifikirani fakri hazabira eske izo wangonga mjuziso dokumentena bali hizo ndongo tena za latimu ni dini rumilo wami nizikundeze provo zonsi haya badawia tamba pia zinongo zangu na badawia zinongo ya kuhamba kana yeye rais ya kumstehi ikililu yakaja hula yo mno renga disposition harengo hapo na magarji koro na sireni yuna bia even ungo fikiri kati tufaro fanya azaliza nongo izla mimi yangu ya ikililu mimi nisongo kuna mshahara bahi nsunda tamarshe nsunda tajao wandu haba harazamba wanawashe wangavi na wanaume wangavi wa trainer mazanyumba yo Tanzania sababu badawi ya jaya loko sikozo judiciaire wao yeye badawi ya kaunambia netahaza nyumbani watu wandu wabahiza ani hizo pia ngabona ndo hizo batani hizo shaize muhimu desino za security za kidawla iskera isinge hazijua ikagaja zijua engarfanyao to hizo zao wewe ndio unaona chemeka matindo ndio kwa fancy tena hujuma awe ngamonao danger na ivumbu abantu uhususe chez siwa shamali ngabajao mafrika yabo serikali wakaulazimu wabirilie mipaka ngwarengao mafrika wengi wanazisi wa ndondroni maluzini
wanazisiwa wa mwali bavuni abo ngabo gutsoda banode uparisa mafrika wenji hari banu owabirili yawe bahari ya mwali shelebo mwali kemwisha ngabo wandu ula wa hafa sirikali ya Shami naho mwali wakanti bo watukufu wabulio msajaja uo ngwarengao wandu wabali yao wabehama orebo watukufu hashiringanyi mdwele wayensi shele kemwisha ngabo mndu mwali ya tondolo ngabo mndu mwali abo haja ngabo wandu wapariswa watsinzwa abasa mwali ndiho wenji wa unjilia nao obadi wabo nesemeli pa na wao wazifanya weizo wa yode serikali haina kwa twanza waone kwa para wando jaba haina mndu atowe lujala mapesa Afrika wao ngarijo mtani maore warende hama pasweri hamade za dojiri Ethiopia nezeti zura jizila uzionde zengo bokodo zilio harumese eshesi wa shamadi nyuma tuka uzitu lelo gabishiao audio yinu gamishiao audio ya mwishi habano abasa eleta hama aje izo fakiringu zichuo katuzichuo ngo pula hula enti uyonge itungo uruma ni makuloshari weido la Shamina do aba Shamina nanji tijisa diruti jitsa diruti le mweza shangado bina doctor ariwo doctor shida ema doctor wa hatu doctor ikililu salam taka doctor zaido salam taka wanwandu wabange pia wanwandu wabange na wizi na mafia wanuka ruturumani wantu abunge bwasuma na azali ebanu ngodindo hiti ngawe mhara bwasuma na azali asuma na azali ngawe mhara ngosanza ufufuli Abdi Ismaila bahi sha wanu wasita habo kutishia elega wala la mohoro na dahubi ngelambao Abdi Ismaila ngena nivo wekatina nivo mnyume ngena jauto wala isangwa zwende ya dome yana wi haja juge Lamine ajado amba juge Lamine amonge sanza bajira fidia chao chu yarambi yema ala mjomba haya liwe banu hafonge na mu ai mjomba ho hafonge na mu bobe bajira fidi entitu ngejenda o azali kawe mrumme tengela abantu bazali kawe mrumme tengelea usausinyeze kirtas la maubehe Lukman zabari uriao kwamba ukuri atamba mru bazali gebe ha Lukman place ya ufa jihad gebe ha Ismaila Bakari place ya takfini utiri ebale tukofufulia mnamnangana ka wa Abdi Ismaila bas ebanu guri okaturi eze kararizi sa zisinyo eze decisions zifanyo rahaja pashi yatima bianizo ebana mshemulo moroni naji koloneli rafiki naji yele la jimbo mado eze kana uradi mazo mkenu wa basa rafiki nanchi emzade moroni ulo makama naji takfinina lao usfai jihadina lao wala o nti pierre bonez joka ujiri ezaba ule obwathuman ezabari uriya obwasumani bantikamba we mrumme wazali bantikamba we mrumme jeshi renge decision be ka kujare mango jore mwa wewe utibakena mnainu ba owajo hure madwana aho tena ejawa utija obwa tukufu na mwabeke tinji yanai nireje lingoni haruma telefoni yendwachi wanzu ape message na behe haruma numero yendwaji hau haruma messenger yendwaji ele kulosharini ko difumba ilonda linu la ntujini le dala jina la ntujini chane zipare wa ntujini ba amona watuka mumse kwa mwede sabe kaneda sa ho hayo sa usiba mwede sa moro joketi ba ntoja udi baba iseba ari group ya wanu inu group ya mabandi na Marakai ya inu group ya mabandi na Marakai abugabo namnami azali nguro au katura parce que ikaula zimike haisa hatoa decision eze decisions zisa zisinye waraha zali jaroha maudu haruma saf kare wanu sudo wandu wajwandi so undi ha place de la République azali nguro hau katura na mzambe bwa tukufu azali nguro hau katura
mdu nambe yanzi wa ishele yatujaja kaka hundo tiriko wanzoze tiriko na tsazinuzi sazifanyiwa no owadzate wahe appel de Paris hareni wanzo nambe ishele mdatojaja afikiringo tukauja ya Paris hakaka Parisa tambandu dini mabieni harumaye telefoni ndo aji bangabo watu wahi waona sazinu aina mdu yambe iyoboko de yajibiwa yaje yabeliliwa uyanikiwa samani seconde ilijoendelea طيب tamba umusizoni garjo terukhia le bale umfomoti chonga wazungu ngwajo jwa wende namjibu ile suala la zali namjibu ile suala la zali wa harengeze decision e makritasi ya kaziwa ha pariseze vocale zango zisa risaka rijwa wandu wabidi wa tilwa no wabidi wa tolo e mana tabasa zali ya tuto wahindi enguro ha wazali mhara haukatura imana to e decision za isa za tolwa ya to ufanye za lazimu hindi ngosi e uendonende e ubakia baki abo ngarambao azalie mhara au azalie timhara yabo azalinge mhara haukati mhara na mwambe nywa tukufumdio yabo rijoendelea ijo bikayo desiliyo babanu kabwandu amba au tida fanya ina usiku Tendera lale walale azalia jambo wala ndo sawa leje ya sawa daza. Haina usiku bani mitware mapala bo masiku. Haina usiku mitware mapala. Zinde ze invitation zafanywa ne appel de Paris. Wanambani mwambieni usiku wa maudu waonese ukana wakomori ngwao harumwe bwana auka warola hitwa wangamizi wa abenge ze twabya walo nizo gasiba zima frontipia. Na mwambie abo ka azalinge muharabo wenza shonga wahe ngwa joda mwambie kana riba ngwa muhara. Hariba ngawe mhara na mabe azalinge mhara ukati mhara emana ya to uto wandwa chindi okwele bange ngabo walo aeroporo ngabo majeshi walibitao ngabo wabidi waditemro ngabo dobi oi o mahakama o wakaenda walihuse no wakaularete no walo aeroporo no walo mahakama wonti pia na mwambie abo yazalinge mhara ngena mwambie uka jeuri yao na mwanzele zina la hea juokana jeuri yao bwazali renge decision uone joka ujiri jeuri yao renge decision kutamba we mrumme kutamba we jeshi kutamba we shuta kebeza riwene kakweli utufayi jihadi ye bibi hauye bwana hauri wone ya uka takfini we bwana haubweni tijao renge decision Renge decision bazali ne la wedingo sibeze signature uzi signer zontipia eze decret uzi signe wakati utima kwa kopashia e mana mto uzito haiti jeuri yao bazali na mwabiye uka jeuri yao bazali jeuri yao bo azali hamba o atolwa dawa o atutolwa dawa babanu aina mwenza kili ulokomori ngwambo engengo juo mo biro hunu namna wandu waliopia mo biro krizi iliyo maskini nguna urehemu bwa basi jusu nguna urehemu bwa muza wari nguna urehemu bwa limdujae nguna urehemu bo ni wanadamu mwakani boseda likamari bora surti ni bobo ni wadunga yabo benge mkana muelera inwentiyo isa mjoka musamu yirenge nganyini yonga mwirumao sho aliyo abasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wajua ya ukatakfini katina ba amri zilera riloni zozino usufai jihadi katina ba amri zilera riloni zozino lukumani katina ba amri zilera riloni zozino wandu wawo ntipia wasampanyika haina mnuwa mwene donjabanu wengu ntamba zambi wide nga mtolo ya renge abonge yabo uwo msuiba njima opoza jusqu'à quand nga mchuka ubake na mnainu halafunyi nyabasa inuke chuka mlazimu elazimu yo zilera zino Ashira Fasedi Hashim wema lauliyo pare washili wamena mjuhe haraka mbaeba anubari sanga recupero nti hatu ekawe tifidi ya yahe washili bwa Ashira Fasedi Hashim mzee wangu
gouverneur Hassan Hamadi juha wambe we uvoti wano wangazija onti pia paredi imani pia wambe kana namfanye barugo babanu kapati mtu joja wa basi babanu o wajeni watu wamba c'est quoi l'arbre c'est fini namudise ba unusa ukapati ulona haja naye azali hatongeza ngari ngwa ono wakomweri pia hauka rikamba mbabizandongo za siri shazali harudi ari hito harudi ari tashiyengoni esababu rilo shiyengoni azali wazungu ya nutima chui wanungwa twa hizo antao shamba ukana mais le problème c'est que vous ne foutez rien aboya jo préparer za ngozini wa ma politiki wa wandu wa siasa bokiki wa baruani porazida upapa Mametsule mdibaza mrujae nda ila kwamba ukana fabatwinul ardi khayran min dhahriha kairo alo o baneju o muoni mweshe bande chantira hanu walogoju inda ila yamba pebengu zamu tidawa ile la na de comportement mloni yoni ma opposa mabanga nyina muwo enge fahami wa Said Ibrahim ngawena hamune ntiyo da wena munyibaraka nyowa ili mtoto ka usentiyo bainge mjo kama president wa ilija ameta medida ena madabala nyowa ili basi mtoto renge ntiyo mwirume watu mitami huli salam tuhum tazanti habanu salamanani bo mitami huli au salam takaya balade zemtara maisha zali nasoro yeze warwo tipia alhamdulillah bo maram gomti bo shaiha ebanu shaiha nikawena muwa wanu fariki boziki wangu mgom ndingawena muwa ufariki ebanu denamna inu entinge jenda obasi asumana azali hadanganyiha bateke kajari mwana AVC ya redi haje chofera wahe mwana hahe na ujala wamba dunga abari gekengo woni tayinu mmono le photo la hahe talinu na mummone damwa e haduzu ukajaduzu ukajaduzu anyi mummona abantu bomnyawo na mwambe eko kwa duzu ukajaduzu ngama maremu kwa mdobi ebana opposition yo gejuka urenga ezindi leo tena boma opoza entita inu azali hamfili hadaena ebana yegutonde yafe utondo koko shetwani emwana haraho homdu ngen harara tujotabazi wani super jihadi unba super jihadi wafikiana kwa super jihadi ile anti azali wade ubiridio azali wade urengaze voti ne lejeshi wana azali ngwambo mide na mnome yeye chef d'état major takfini ngwambo mide munyenzi wani mide mstarabu haruma wanu woti pia abungi azali karitocho kwa ujuwa tasiru ndazala fariki ntujwa yedo koko shetani do juka ujaya mose ntujwa yedo juka huosa koko shetani epango mona we namna wandu wali oitia shida mina iranzi Maroko ajari lola natika president kada mina eti tatiribi wate kana la wapia ridunga na pia daino owazungo kwa ndo ngafanyo omwatwa haola meri le pire le te pia garjo ka bazima rife bazima zerugo pia garjo fa bazima so ya rema bano edo koni saidia wedo koni unjilizo wandu edo koni fanyia jao azali hangamia bwa komori habari hangamia mwana hashamiri wa jao elukuma ngo fakuo usifajadi ya utambaze elukuma ngo fakuo takfinia uzabadi ngamjo kanga bwandu boko ikawa fariki wondo tangani warenge biri kama jingwanzo wale zeri kaburu wajomba imani to wesuma ni titoti imani rozimi hivi banga bina majitano anuka gabajo to anadhiri za waruzile kaburi jando rozi umtamati zede shoga shahi famille nous les états bois direnda so banu bwa komori zo des états buni ata bwandu wanu warone sayo shabanu ezi ila la bonti iduku d'etat muishi mzee militaire oskwalelo muishi azuki wangu Mohamed Said oskwalelo
banenge tindabo ele fahavalu ele kuloshari linu lama na ni paramana lelo na mjuhe mji shahinde gotundia ndo mahitima ngotupara walevi mafana naye na wafiraji mafana naye njahula basi Allah billahi amungia hapo watukufu namtulilie baba no Mwenyezi Mungu ngo ndio wala zena nzaya me kabati opposition komori ngari ta opposition ya nyumeni e kama da kabati opposition komori kabati opposition ya nyumeni na tisatirewa ezelisti ro wa mali ro wanzuan wangazi jawaga bumaju e maseriera nzemba na inu ya andisa rawa maona ora umto waona rawa umera wa shebo watukufu tiroalisti nitunde kami Paris nisi ho ule yo magoni mwa msizoni mwa ula ya inu shelebe ala iftah una watukufu walo iko ambali riwajua ho kabo mzade uno vili elimjua ho gabo walo komori riwajua ho shaizi joka utongeza lelo rivuke deka e diaspora inu wajirende wa shenzi malaba azaliwe hafu wadaza wabaki hunusha kwa tujua nenda rakantira rengezenti ya hatu haina zijuka hamba wabora ambashara namdibule rivoti namdori pulaze biye namdori amabala wala wamezi watu wame mratike daba amona uze malimlibisi wao ngamona wala duani bo Komori ngamona uze mhundaoni ze diaspora pia zo voti bade ya Komori abongeti mabia ni namdo unjileze biye namtaize drapo munjileze biye mwishia ukamjashia na munjilieze drapo mprepareze biye de safara lelo ngarelo ratinzeze biye za hizo mbio za hatu wasi hawasi derelo ra negocie si derelo ra hadisi au ra decis mwishia ukamjashia na mtaheze biye mkenizo tilika kan ondu wala labo hafa muslimu ya ulawa ya hafa siba bundao fahaji wale wa ulawa wandu wa watawa mara za timizi nsanu serikali idangu kabati opoza alafu kwa tukao utawadamba kwa ndo hadisi akori ada hubini mara bame njinga mzijuo mwanama mtukufu Hamidu Mhumadi abongea hapo watukufu na mtulilie haina mdeo ngile mnari yalia banga mina mwanama yuwana bwana inura ntihale mwa Mohamed amba fundi fahari ngasina mfukare nga sibwazima almadime ke wishauka ele kulo sharila asuma lilunuli fariki utinita shebaha no kongo nzoto nangari ya ruasi inde namna ranjeri fan shati jo anzari zine damino wazate no wababa rilo Paris na Marseille na Lyon na Nice wakati la ribireri si ule mengwa jo kana ta singare da ora kombo wensi ya hatu andwa do hezavura kasi ya riwa shinde ayo rirengeti ya hatu na mujile babiza biye riti jo fari ya mdute na kwa ripuli ya biye ba o washenzo ado cha bane problemu mle nyo indi baite katindi de wanabia na mna yoyo de akauni hanje zo utungu banu gamjo do daiza kizanyu watina malapiso wajojo do daiza kizanyu watina malapiso ha kanyamado wana hawara wa 12 wadungwenda na takfini minga mata 50,000 minga mata 50,000 ba minga migarla nyumen la madem zade dem baba mwana hao ya lolo into abili ya jaundi ya zibutala mrume atawaenda zahe waja mrume mraji ya jangu wa mbizi wao enaibu ya uzisauka vanu msade hoi arumishiha au kaja rumishiha arumishia au kaja rumishiha mbaba hamba yo kazi ya nyumeni au kakeja duzu hakeja rumishiha ku yo kazi ya nyumeni bakeja rumishiha ku haizo bwa tukufu na mwambie bado kenga nyipreba emitango nezo za nyumujire yali yabo daune babiza ngo ya vai bakabatiza ujo wahirende shindoni mwiji baraka konti bano ingu konti bano kiko konti bano ingu konti bano izo bero wanzo keti ndo kwa kaza rumenti yangu ito katika Faransa tukatoa mapesa tukauana tukafanya maandamano huko kufanya ruko ito utakansi mdona mola arume majili sina madonda ina ngo konti mimi wangu kwa mjio bangu au kama nafanya bujilio
abo kam na ufanya le bunjiliyo mimi bangu kam konso bunjiliyo boko ensini hatu son tipi mdina kena parti ma jana shida na megoshinda karjaona parti ba hanu wakatenti atu ya rora lazima mimi kam represente kutu represente hitu mimi kam represente mimi kam represente mimi kam represente wana manu watata hangu no baba hangu no waulo na dulumi wa mimi waulo no represente wa komori eni kam represente hitu wakori ulo wa mboha voti mfungo wandu wafungwa wandu kamjari dafi kamjawana kamjaba ticho shamda zanyo tipia ngari tukomona ni mukati na nyina ngola maele na ndika batata balo fushe tali hezi za mrongo dele ni awali tanduja negociateri kana uparo jojaru mashuhuli njokaya au kangujo la wapinda yabo ha ungujo liwanje shijoka uliwa yabo kinga bonzo wale mfamanka ngwacho mla kinga bonzo wale sardini ngwacho humla shaka na uparo jojahala njokaya wandu wajuka uri warife wa muwani wa mbohani zo voti marukati da nyinao mdede hankazu namna je wade wa kensa wa majilisi dawo na fakiri wa jamra dabi dawo na utufa jihad ya majilisi madima mdo hula dawo na belu namna je mwana damu isila mugolo ya kensi da ine mru ya mbaga minga wano bwana ngawanzo mapesari tangari mwereani mja unuri mrengeni ndo ngaramba wizu ya bidi mwambe ukambo havoti muula wa mfungulo halafunga mfungulo wa mwede makido kansi da nina uno hilano hezara ukansiro mwanani na ukarno porjo chakumo ritu plezitwa na mkubali ukanyiwa nafiki haunyi mabweze haunyi kazu shabane problemu hili yo haruma uleme guwa kinafiki enu kwa mbeza kweli yoto amba balaye malpoli na mtonone sa ukana wandu wanunga mmano nao ha mwenye baraka ngojo shindwa ni maeli ekiki ngojo shindwa ni maeli Dr. Salim ngojo shindwa chao na mmoneso wandu wanukana tina utaru mashula wandu wanatoka tena eda pare zimche eda pare yazani wandu hewaje chasikara na wenda iteri akaulati mu shangutona wale wakantingwa bwalo maere karera rumaleche leo siasa mbali tazambali ile mbali bali hindi wanu gari wana udasina makafiri bwana karta ruma siasa anu stadi ya siasa yo mishindano na wana rongo na wana ite sha inu mfanya wenu ha wanu karta ruma mashindano wanu unafiki na ukazu Allah bila hekana jola ruma shulina kesi da mina majamvi au marindi au wana haramu wao directement kama ndio zangu ngabo mwana mtukufu mumba tijiba la bata tiji dimaju mwana mtukufu mdimaju hede shughuli na daliki waka komoro hayono wandu wala directement hafile desa directement hafile desa amba wangu wanu desa bahi wandu wa muwan wambohani voti wamuliliani fan wamuliliani muslimu hafasi babuda nyi muslimu hafasi babuda we Dr. Salim muslimu hafasi babuda we bo Munyi Baraka muslimu hafasi babuda we bo Hamidu Buruhani muslimu hafasi babuda we Abdul Swefu muslimu hafasi babuda we Kiki parce que hajua kamdulumi waende akaua na ulo hafu fahadi ala wende aone mpira wa benti hanywa ulo hafu aimani de manashi wanywa ulo hafu ator masash bapale ala waya mto wa ulo hafu wana tupia ulo wafu alafu ngabuno badoka sedana romada omle nabo mjua kana oyoro par safari jom tondo ese ngo zomzi jua alafu ngabuno badoka sedana onada mamada omuhita ngamodo fumbuni ke sirikali kwa tuka karna uta parce que wanu wari wa tocha siasa mbali bali ribali swani kazu swani wanafiki swa kamtujwa hizo manzao kamtwa elelo Munyi dobi linu tui tumbo mvinyo lambani bembela elinyu tumbo mvinyo la msaidie nguko harumaezi mulo wa mfungwa mbohavo tika bandu hafanga bandu sojo jabo ntiju we wamba utende emba nango wano hura lo hitso uvunzilo miro mbafu ondo arudi udo mpara aruma mnasheni wa priv mwambie ndaru mu serikali ya hani ndaru mu serikali ya hani ha inda ida serikali wanivunza zembafu inda ida serikali na tafungwa shendi ni na burzo barin inda ida serikali yandenda jao ino haba ino privé da mimna harama ko jorongo abana kike kuna urongo abantu reka usilimu reka njia hunu reka kujanjia bo fatin towewe
ba ukadaona wala bukiki ukadaona o shantobo fateo shantobo msaidie wewe shantobo Sarkozy wewe wama udutu akia Maria jo yele wanata ihoni ya tuyele wakali njishenzi jinafi kibwiti amge yabo watukufu na mchema beze baito ka obidi bo fundi sufuma bedi bwana bo barua kama daru majirisi muhundo ile jishenzi la belu ya abo awele purunku la msaidi ya awe majindu ya ka obidi mabe singara ndo hunu nsizamvu singara ndo hunu yede namna lazima mfana wakati ngojokana ngula liko opposition au ngula liko yezi ondu wanuge bidoro do aramu bati wono ola mwenza shonga yamba ha harotoa zali waka ortese pia akaurongoa hareze video nezerogo za he ortese haringezi ya ondu amade za TV5 kineza idini samba washide ewe yano indini weiba hetena ewe yano indini weiba hetena karishirwani La nouvelle choque les familles. Les préinscriptions universitaires passent de 5 000 à 25 000 francs. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût, parce qu'après, il faudra encore payer les frais d'inscription. Dans les rues, les réactions ne se sont pas fait attendre. Avec 25 000 francs, je peux acheter 2 sacs de riz pour un mois. Mais maintenant, l'université mange pour nous. Après la préinscription, l'inscription, c'est quoi la prochaine étape? L'abonnement mensuel pour aller en classe. Aux Comores, la nouvelle choque. C'est là où nous bakari wa baurete majini ni olamzade udungo uheza lo jisano ijuamba wala. C'est là où nous bakara mvulana. C'est là où nous bakara mvulana. E ba nous be hojo regeze education au ba nous be hojo to wana likoli bo bakara mvulana. E bo no utetezi wao. Mode mzingaro na magato wao wana rumo mtihani. Wasawondo wadi sozingo wana mikiro wana tutuwa wana kanduna wana magauni wadu wadi suware mihone ngewe manada mulo na kili ulo na haya ikobi yondu wala wafungwa ranzi moti uja uhezebei ya hoana ya uka orila wara lishiwi zivizita nuhazima bili uja kwa zoba eze likoni eba nube hato jore mbezo msoma uba nube hato umenyo msoma boba karampulana Baneni usino wanwa inodo wada hubia utache imenyo msoma nezo kwa sato dane mbaindo akarali shiwi kutufanya shiwi na majana maidibo mwenza shonga shangwa do afanya ziuzi tano ebanu kutujua mishahara wanu godole wanovura banki bo mwenza shonga ala fujuzi ya danzi aposto ambia wana fardini wanrezi edaza haina na majiba mikitaka tujua wanu ulada bina zika njendo hufumbu shema hufumbu wao nizo unedao mdijia unje wazara ka ujua ujo Facebook unje wambia gojibu wanzi zeba Bana kamtone mishahara mniko ondu wali wauzi kumena zi gaba kamtugeda wana wararu abo kana ula bayitu ilo likweli nda hivi wandu wafanya exam kamtutoze result utola wara lishiwa ebanu waba ha mtore unando kopa la ukajo do mele azali wabale mapesa wada sawa izo tizi juwa tizamba hali na yoka yazala tikana ndo na makulo shari na na machu ya je warede chao wandu wafanya exam wana watiti wale watukozi garanzi hawazi kujamana ngobo mwenza shonka wanaumina na nasho ndo kwa ngo mihono chao ne mafavalu yala urudi ucha mbaino ndo kwa liberalishi wingo ifanyo zitano ngabo ko toka ndo kwa libazi mfukare na ziwi 10 na zili eba kamdugana wana wale university eba kana ula mbaino aruma gazena wilike emapesanga gonda una manje na machi owenza shonga wa telecom wa watu hibia mdokireti Ebenza bana ruzuka cha hunene mneno omwenje wakaya wandu wado liba factory chali ya cha tushaba carte hisa da charge da 19 ebango muyele wawe namne ntino irumao cha au nwatshe yado nza shonga dunga mbauka si ma opposa si kasina ideta zinu ezo kamtuko zuruma je ke kamtuto wale yabonanzi banwa ina ulona mafiti na mikataba na mabuku na hensi bavuni jerito wana haramu wanu ranzi parce que comme regeti ngamjo urede haja François Beru yuzu ambao bana abage Bobakari taondo walale ekawe mndu watu waru kwa sama sapa eda utawe bado kwa misomo na taratibu na penda kujitoba kutizichu sina domana wadima wangu wafu hanzaya ekemba itungu ne baputu kejala Tanzania wangu wafu hanzaya gasina ndo misafara kartina tamba vio ese billet ese bagaji zitawara ebana yo misafara ile ministeri ile misafara ya jauta Bana ministri wanu datu wanu
si de l'énergie une énergie d'ibid et uranium ne gaz ile ta wangu watopulwa wenza shoka basi bakawa kibia twere kwa basi aje adore mele kwa tunanga bisese maliba ishaka wa député nyoshi zenda za unjili wa basi enda za vulizwa be hamra basi nda bakazi negosia kuja paro jona wa hadisi kuja to paro jona ndwa ili wakena depa wakena chao shado sabe maudu ga redo chao kasidaji maudu ga sina bujide do pajele gari bode baswali juma maulama une mufti ne makadhi ngwa yabo juma ile mwakufra na penalty la toabo la suriho Arenba katende gado pwe juma sheleze hazi. Bano ufanywa hazi komarido kwa watu kwa ufio mole tenipi. Bano haramu wadungo mdugo warodo wa moroni no anatitu wadu kwa timbu ufanywa hazi. Tigana kai na mdo fanyezi ya zata sanane. Enda ni helewe za sheka ikewala warodo maseri wadugo wakasuka wansema koti wanji ya mole teli na ritajua fu yopi wahuleze vya grawa bala walao. Wadu wakabizo na watu. Sema mlo mamparisa wanagadanga. Mtu wabe ezenugo bokodo zili. Amonge azaliye mahalali yobanu ngueshelo muo hahe ngueshelo mhaziye mwenza shonga wakoko shetani eba ni bidati yohanda ngueshelo mwanahe eba wana na shonga kwa nangu warahitu ezango namna niyonao zanokuoneze mahadisi ni ya parisao hamaza aligo jota waya kwa upando wahe mwana mshwahida rusi no wana shwahe waangamize wanu ba haisa hazi juwa uka wanu zinda mbao zo kweli wanuka mwanzo mtimizi wanatuhufa mwana mlibi mtu ajandra hicho mna mwana mshwangu mzima na mwanzo ambaye hidrokariburi ngamtwanza mumtoe na bomdo kwa aeroport mdegeja le kalima ilodi bala habari wenda salam taka apoge bano usiku lelo unu likauja lirongoza asumani bwa suma na mwanzishi asumane jeuri yao rege decision kawe mrumme kwamba ukurindu wakuri mtu basumani rege decision bayinu usiku akaupashia usawanzi ezero pia ukasimaila bakari ulonzuani nachi ari wale mama saira atanga miaba urege decision ya ukarafiki nachi wauda la duwa rafiki nanji simala bakari nanji jihadina lao takifinina lao abdusmailana lao imzade ulo mahakama nanchi emana to ulo mawasi yidu basumani ebanu ngo mara basumani wala la sibe la bure basuma asumani ngawe mhara lengeze decision kawe mrume kawe president kawe jeshi bahamba ukurisera jeuri yao na mwambie asumane ainumrunazi asumane jeuri yao babo ngaina wananga vana na mazetwani yabona na masera wale yabo ngajona wa mwambie kana aribanu ngo mhara na mwabi bangwa ishili yao na mwanzi yuka asumane jeuri yao eze decision uzisinyera nzihale zabari uto uzito wajone zijoka ujiri baba nwenge efamia zalifu pia lukumani na wanuafu kabajajo buha mruede yaone opposition atojera hu opposition wapariswa ngwa huko tukose kwa maele na majilisi wallah opposition inu ata ashabul kahfi wa uziswa قال كم لبثتم ابن مسيوها مع ميغابي باسيوا جوامبا قالوا لبثنا يوما رسيوا 700 عام رسيوا ما جنم فكار ايكا اصحاب الكهف وامبا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم بس وامبا فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ما جنم مرارو ناشندا bayo hatu ya opposition hatu isiwa mama jana shenda na shenda na mwambie ukana asumani aperi na mwanzie yabo wananga fa hewa mbeshe na mwanzie yabo ukana asumani azali a peur de takfin a peur de ijihad na mwanzie wadozi chugwa baba no wenza shoga wazo kwa isango adungo udungeze habari zili yo harumwense ukangwanzo waone banu bayi ngare lora rombado jezari hundra ezenti zindwachi na mwanzie asumani jeuri yao pourquoi tu as peur azali asumani woko usa usinyeze no pia rahawe japashi yatizi juwabu azali ila demana na baukana lakati wasomwe badiri bofaha waruma badiri intena zanti komuna ni jemba ba mwisiwani tira mabadiri na abazila rabo waisa tolo haziri kamzi juu abazila rabo waisa tolo haziri kamzi juu timwambia nizo etwabili amedasani wa chaîne libre de Comore habu wa TikTok kutishia mrunge walango ambo
Basi nuko zinu sikarto aminuka kweli. Ola mnajuba wa rujimu mbeni. L'injeshi na jeshi wamba zilandrawo. Awesi karna uja wandu nga. Ola tija ala aluminium muti jido do la bodi jido do bi. Tisati joko ndo sa tolo hazini tijwe le zala siyari zo tipia bagere kana shawamba jaw. Shawa mtoka wana mavima mwana kanaka. Alafu banu zinu tisati joko wandu watolo bo komori. Shabanu watolo. Sifajia dia tonga na tolo hazini takfid. Takfine mana na tolo hazini dabo sifajia dia ni vumbu. Inu pia zinu paniki lukumani yanzu yafanye. Ngwajo ujira hitwa rita hewana damu walona ari walona irumbi walona akili regenti ya hatu. Gaba karna bano vuwe rijo regenti. Karina bano vuwe rijo recuperenti hatu watukufu. No vuwe kadami. Hauka jeshi lo protejo wanati, lo birilio wanati, lo birilie sharia, lo birilie zenyumbane majumba, lo birilie bahari, lo birilie hawa. Shajeshi kuna upula onde mbeni wakihama bala wapulo awende Dubai wanu besi wakafikiri mbeni ula Dubai etahabu ushe oui mon lieutenant si ati utamana mbere tsainu ti utamana jao merci ha wanu mlanda ila ruma mission Dubai mlambeni mlabode bwibeta habu ya wandu hiyo basenga wanu washe engo wanu washe watuamba wanaosha madami bosheri ekutula mbayo tatili tino ubu wati wa ikona wanaona wanda pomele na mtisana zitili abo tino na sio ya juna iparsa abo so tele si ti parsa la moneta izona na rengana na bero udoti rendera te credit municipal uri bo meki wale wazi ibeje dahabu ya wandu farida mali matwanza ya ito ya tabasa wanwandu washewenza shonga ngejuzi maone namna wakauzina Colonel Shigu wemru wakeke ufiwa ni ujili tangani. Wemru wakeke ufiwa ni ujili tangani manadamu Islamu na Islamu. Shakuna ujwa ukajeshi mdori rahitwa kamtide misione zirundao mdu mshaho ngo mahakama. Warudi ngokuru kwa tu demisione shawo bakia wo mdi tafanya mdiri hitwa mdihidi ya mdidarau. Halafunga bala wao mtima abo. Ajwa basala mtaka. Nezundo wabaki. Yabo tinjiana utinjiano. O andu wari ulili. Wari funga. Wari toa bonti juu. Wari nga voti wanika wandu achi. Watungo uri hukumlia eni ya dulumiwa orudi wa mangamisa. Ngeka batoka mtima ya vubwa yabo. Abekenga mina dua ya woba nezundo wabaki. Namlabe ketinjiana inde jeligona. Ari kamla isafu. Badi le mana watoto tubu. Au kanga mjomdo mdo abeze na baba mpea tona reposa mpe bibi ripote mjomdo mdo atesi na baba mon cœur partage mon cœur brûlé mon cœur saigne Isabari e aina mrujoke kote ya imadu yeke hafu mitwa mbale nezundo wabaki e kei pasa na be ila jahannama ngamjozamba e katifuna watu nobele duwa yobangu Tumtu jamdiri hitwa banu mdirengeti atu inu mdrifungu mdrengele bangeti joka mhuzao kamjashie vokali ya lawinu o bordeli na izi tobi ya ambiwa nduwa nupia walo nisu inu oyi mdumdwa chi oyi oyi mdumdwa chi uduyo inu buwa komori oyi mdumdwa chi ezinu mduzambache sinu buwa komori ezinu mduzambache na mwishili hizo pia hizo na hababu pia amedamani huo tijima amedamani huo umru kawa kaunipara tultaru me telefoni ya mofu asi depite mofu ngomjua mofu afikiri wao tuanza hedo moni anzwani abaki wanabia zinji na tongo za sumu hata nita sumu moja Zambia au service transfer paso haya ama kama zinji za kutia mharba termenti eskuwa ndo wabango Entre chez McDo, c'est un prix dans une équipe. Comme dans le sport.
Wandua tena kapatia kumbula armaza ferza. Amwishie rogo za pazo Hizo pia hizo na ambavyo pia amedamani huo tujima amedamani huo. Umro kawa kaunipara toltar me telefoni ya mofu. Asi depite mofu. Ngomjua mofu afikiri wao Tanzania hido moni anzwani abaki. Wanabia zinji na rogo za sumu hata nita sumu jauje zambia au service transfer. Pazo. Haya ama ngabo zinji sabutia mharba termensi. Esiku ndo habango upindi. Wauje kwa na biazo. Alafu ija kazi jambo. Ndo tena kapatia kumbula armaza ferzangu. Eske fakri ngwati hao. Wakijue eske ngena ndongoza hifikirani eske hazabia raisi eske fakri baharu shazati documentena bali hizo ndongo tena za ladimuni ni dini rumilo wami nizikundeze prove zonse haya badawia tamba pia zinongo zangu na badawia zinongo ya kuhamba kana yeye raisi ya kumstehi ikililu yakaja hula yuhundo renga disposition harengwa na magarji koru na sireni yuna bia even mungu fikiri kati chufaro fanya azaliza ngozila mimi yangu ya ikililu mimi ntsonga mshahara bahi ntsunda tamarshe ntsunda tajao wandu haba harazamba wana washe wangavi na wanaume wangavi wa trainer mwaza nyumba yo Tanzania sababu badawi ya jaya lo kusokoto judiciaire wao yeye badawi ya kaunambia ni tahaza nyumbani watu wandu wabahiza ani hizo pia ngabo wanando hizo batani hizo shaize muhimu ndesino za security za kidaula iskera isinge hazijua ikagaja zijua engarfanyao to zaho wewe unaona chemika batindo joka wafanse tena hujuma awe eze pazo santo siniko wandu dese robo santo sifanyiliwa pia kamishia wandu aliruma wensi hatu alafu damba bofati fanya direct na dasirla lishelena kama don tirongo webanu na mwede mwambie Munyi Baraka na mwede mwambie Guverneur Sana Hamadi na mwede mwambie Dr. Salimu na mwede mwambie Kiki na mwede mwambie wadorongo wa wajuhe mimi tijantali bakineze darasa za hatu zinu tijantali bakineze darasa za hatu shema na ritso ubaki dabo batu wandu naona hatu ulwa wafunga mnao mwambie au bashari ya watashiye poison na zinru waje wadu angamiza wandu ifakirwa jamdadabi bahe hanjiyo marengweni renseignement giyo omajamaa ni bae ngwanzo yangamize azali au ngwanzo yangamize o amzingisa timwambiani ngabo pazo yata wa Israeli na pazo yata wa Rusi ili bisheze vocaliza lelu mwishi ya ezawala mwishi ezawan mwishi ya wakomori ngwanzo wambilwa wariru anduja mabe wo iyaten iya wa safari kare maite mafu iya waisare mwaiti mafariki nge marehemu intelligence artificielle ebane tsoshenda ija ukejaja abo wakomori namnabi ebane tsoshenda ya mjomba iya ija ukejaja kaptina tamuru kwa kweliga mpara wandu untashe poisson yo untashe ndo kada yo alafu zindizo manzori dosiro na haramu wanu wakomori ashabane problem wao do utungo ewa eke mwana ho wa mlela wa yabidia ulise ambango daone mpira pasura shaitwa ujokana utungo kujajokana utungo nge mwana ho afeme tsenda ari ngwafungo ajatwa masak pubeli atondolo amba na renga muri madzihe ujokana utungo kujajokana utungo bahi mimi ngamukozizo raze jani hundra mimi ngamukozizo ni raze jam hundani ila arifu hare mabalinge hunu mtwamine kangu jenda komoriten ula yare mada ina Madagasu ila ila Arabia Saudite mtata nge arumama hati jimi tano eba ila rifugeje eba mtata katujwa ida shughuli zinsinogweza ugarde secret abonga mjoishia ele kulo shari la gawa ila tikaniyo tena shantodona mayegejo tambalbala nbakata kwamba mbalbala ila tikaniyo tena shantona mayegejo tambalbala armenti de manana tuzamba ila tikanizo na mwede mwasondo hizo kajakana mbi mimi majiti kwanza hoba kuna weru wahindu tena ila gari ye group yaba Mwenyezi Mungu ubenua ila gari msaidie na fatihu aba uko huliva hatare mange hunu fakiri wa jamdada bilade mana tuparu mvumbua yido parumushia gawa havumbua fakiri wa jamdada jamais kamjwando ko warema kiki na kiki na opposition ya ule mazali bolero ba bolerenge intelligent ijokiri ya tourner CG
aznao ila de mania hamara ya mwiso shele ujokangwa ndio tujoja ahisi ukakatina wanawashe wazazi wahe appel de part wenye ufanye lebiala mwana mshohanguri mwanzao no wanyanya wamparaoni waonesi ya ukana izo yamba au sidera mpua au kaede nefu chaside ma defenseri ne ma eli ne ma milie ne magoli wanambia ukawafanye zetiriko zinu besengo ajozi huza wanaba ni mweneseni ili ezenyeve no washenzi nesu mutazila ngamushia wakati mlo ambasu mwana chao chao ato chao mniko mhono to chao kufanya chao aina mrunto mjua ekantina ga ujojo lauli mjojo kufanya chao mrati ntengele banga mnegoze precautions za hangu shele watukufu zindeze tiriko zafanyiwa no watukufu wahe appel de Paris Madame Dimanzao Madame Badiati Madame Radouia Madame Ashata Madame Mariama Madame Saadia wazazi wahe appel de Paris wanti pia wafanya elevaolin ili uone saa ya ukananga si wazimu mwanama Usuf Samiru wao waisa warengeza hao izode taka wakaufanya wanifanyie mnakado hoi au kabano wazazi watukufu wanu ni appel de Paris banu basi na ukamide nefu shabano kando nafanya manifu abo mi upara tile ngema bafune zinu zilatizo miti secrétaire miti contrôleur miti da paruka domana shawo ni para tiro wezi rutele tizianti ritimi ziribali ya rende gabanzo bajusomba hinu gabanzo bapamba hinu garanzo rende renge jao gabango kada oto nono kamimi de mwana hao mi de mwana mma hao mi de fundi wao heste ya hao wende wa decide wafanyize ngozinu wanipara endera zirenge njeni moneseni haina mru ujokangena ya zanza baba nani amibangu ndema nabo ikayao usikumsaidie yariteza sheri yaridara yari sije alanga maireni walaba uja haina ujotusho wazade wanu wazazi watukufu wanu otipi ngamjo wa hifadhi ndema nani kwambia mwanamsho wangu zetuni ya ukana wanungo wanu bwana zuki watu metrala arifu hare mwabali elimsamihi wakati afanye sharia shinu ele kalimandala amba ukangu jo waduka za mdukafu biti risamihilana shele kulo shari linubwe zetuni ajimbaye swali hitwa sanyulwa hitima kweli ndabo yeti ni weriliyo mahala liliyo wanu hajimbaye na riji concentre ranga mizo na haramu wanu wensho vokalita inu ya nyumeni haja tena ya usupazo timambia neza jiri mwali tena ya husu emafurika wenji wajaza mwali banu rizambao izo deze logo za husuye eta za husuye daula kamili ya bidiri zirenge shati mdirani kwa mna visa na mna passport bo bwana haji wanu wazade na ndugu sangari jauri sirene bantima bianu kaye samra woi emana nakaumjia mitishilia umukuluthumi tishilia Faridil Atrash tishilia na wali zubi tishilia sherini tishilia majidarumi tishionrwa jisao walona majimema walona mahavi mema walona makaulu mema awenda jijajendeke ganga na mandini desishili shanga mivala mgoni mwasiku ntona mtwero wa video tora mishiro anodado kanti republiki wafaiwa na costume wasile muo wazara wajifsi fanyeza selfie ha wenguri vumbu tamage tulidia salam tak kokoga mjo utavertish azalida masoha ento abidi asiba la regele jibola to ifadi tondo abidi bit daula dada ha barka manyo Senegal warabu gabo dal adal abuke ujitamba amba haroni ujizinga man eke kamishile wa tjaka na shamsia sagafu mitami ulina Zainab Medina na nwazadi wanzu waninje nje chili ya mazanka amange salam taka elishesi wa shamali bo mali na mjue haraka ba esirikali ya hemzade wo ya paru so volo wo para tijishamina wo
wendo warenge baya la wanruwa Afrika wajana harumuzi swa za mwali ya wadungo wabalia ari garde côte wadungo wabalia wenda wabeha maore warengeri yali ekemwede malamba utijitotoni malamba utijimaluzini tijishisiwani o malani ho pia ujaza mafurika weji wala la yuko hama ngamjo mratu bira ndeze mbili zonda pula sheitwa yode yaka ubidi wa protéger ze côtes zatu ze frontières zatu lelo tanyimwishi ya bashar ukatambani tahesumu lebe ala fakirina wa upia ezebada wipia ni mndungu ambo bani ture maja ucha ubazali shele su ala mimulahe ndini yale lori jotie ruqia ebanu basumani jeuri yao tikato abdi ismaila basi owedi walo yabo pia to watakfin to sufa jihadi boko sa usinyeze kirtas sinye kirtasi urenti haunga umar ewoti do amba mimi jini karchera metiri mtu angeibeza wambe baizo usa usinye wakati uti haunga umara ngefwe sankule abange yabo owananga va wazali mdugo jamo tunji yabanu mwebira mwedazana bode mwe byokana hari banu ngawe mhara hari fahari hamba jeuri yao usauro hausinye makiritasi pia uyamba kana wanu ngamanzo wafanya nuko kada ngeza bari uto distribue dingosi atwa rumwe journal wandu waona yauka takfina basala mtaka usupajia da basala mtaka wazanwe zontipi we habo azali awenza weke kuti wadwa na wafanya nongo we a decision on doit jouer wa komori aurudi urengenti basi kati na opposition ya urenganti baige ufuda ono wenyiwe pia baige ufuno hanyu entiyo ke na urengo andoke eke comportement ya opposition metra madame Hamoudou bo atokofu bo wa shomoni bo wa washidi bo parti jua ba usufisa miringa we aboda ono wananyu metra madame Hamoudou ikayao ikawla zimu ikenge mengoni mwe mara isi wa rumayensi ya hatu bo wa komori wa mtungu wa 2019 hende habo ha etajamba msale rakambi ilizasumi kaptishira wazisali kama wazogo de maswali tahajjudi na sala tekia wana hizo tipi emtoja ambao mjua mijini hanyu do mijini hanyu basi na mtimla liki na mtoba ko mijini kamtishira mtoba bagara semoroni amadama Hamoudou ju hautanga ni heda ona shira fasidi hashim mabekana lelunga ruone sa ukasilo wonyo mji unuba gouverneur asana hamadiga bido ambekana ashe emundiwa sa haubas benge banuka na hazi wandu wajo utojo opi ya utojo warenga bojo wajasia ashirafi Mamadou banu nge video mtolo maswada kane zeitima au bas abonge metra madame Hamoudou ende havungulwa yaukana shukran madame Hamoudou ende ambari ngondo ya tolo au juge ataka zizokana ngwendo omakama hari waisha ukejua ijuha alhamdulillah rabbil alamin nganzo yenze nganzo idise aringu parwa ritaji owido be mshenzi uparo metra madame Hamoudou ritaji do mwanzo ende mto ebaraka sina mahakama gamje mdo abaga mto notia wandu yakamtushia zijiru ya audio bo wenzamati owido butokawen de personnel le bank e majuju wao majuju watanu waparisho wanumeze audio zile ele bedali yamani neze jujo mari neze sedu mari na opi owedi bankati mahakama komori owido bi uparo wa metra madame Hamoudou tikowido mweza shonga waja wano wajuzo batijela mili tijela mundu tijelo biba bemrujo kubalano mewani yazaliwa mdu mweza shonga hana banuga wanwenji wala wano mewambashe Allah ngabo wandu ikoni wallahi billahi ngabo wandu ikoni wambokana alhamdulillah boratunomewa ishele ezijoka hucha bangari juwawe ya uka halafunishi ona tijila la mone tijala moni tijali miniomu Mohamed Sanu ya odola wa hikma bo basa watu mria ula wambeni Mohamed Sanu joka hucha parti juwa waongo to bakar mo reglement kwa wende za baba no watu washioni wale wasomo kuta paru kutujone nda bahejuwe safara lelo na mjuhira mege fwe sankule wenyi docteur Salimu nembachini mjo mwenese ukana embachini ketua kiliwane le fuba nujula belulinu Mamedali swali hii ukaya abo ufanya hazi abo utandu hazini ni ufanya zogo za pia jua uonese ukakuta otikisirani amahamene mbeni
baruani dawe na razida na papa mametsule na SMS na kiki mwende se kukanganyi yabo msisi wandu wa hilo nziani wanu kama zo mndu mbeni ya jia msisi zeni wandu moroni wanu kama mwendo na isha kamtuna wandu mabia ni wallahi ngamwone hao kaba nunyenyi kairo hafarahana nyinyo wane papa mametsule wahejua dawe na baruani na razida na kiki no kupia wanu kama mwendo na isha kama tusubita na mdoni rega mimbe banu mido mwabio neza kweli bo wanu mwone hona yabo matushindo sisa uwai wa manadamu wapare ni iho shaka mtungo ulinda wa mbeni na wafumbuni na wabini wajua manifesto moroni shawa uba uke kwa tuta mwona we namlegawe maopoza wakomori da leo nge bajini kura na sima lelo nge buni ya bahamele nge mitami huri leo nge dimani leo nge washidi karisisi wando pare yonga nzo magari yonga nzo maski yonga nzo banro aula yonga wakati langu utofanya ma electricity yangu toze factory yonga nzo fishing nzo jonga anu watu warafiki tibure azali yalo ya azali kadajolawa haukagu towana na wanafiki na kazu aduja mula aruwa wabaka wadura tizo na hagapi ya mwanako nkazu we mdoboko mdu ahubo havote ahulili au fungi au hibia kutina maji kutina mwenje kutina ruko kutubitu urongowa anafoda dekansila wana mwelazi kwa tede na rumana kakata nguna urehemu baba si jusu nguna urehemu bo mruchae nguna urehemu bo muzawari ifori wa mbele duwa baka iri wora hana nyi mdona mu kamtuna roma biani kamtuna roma biani abunge yabo watukufu timwa bianuka wale duwa ila na kayomba jari ila njako mwombele yani wale ila sika uombele wandu wa lokomori ese wenda wanyalema jialo mababani baso wababa hatuno wajomba hatuno no wazata hatuno wandu wa lokomori wanende hama kawakibu ila tikanzani ame wandu wa lokomori na mbesho wandu wa lokomori ba ila tia hanyubo ila tikanzo wandu wa lokomori wada warendo hama kawakibu wadungo upishia ya waulili ya wafungi ya wana maemruda wa ngaramenio na waono kwa gudulwa wafu ila njaka umtiniani nyinyi mdo abaka mkozo kama ija ucha ila kama mtu wandu wa lokomori ba wala kwa tujende suwa kwa tujenda suwa kwa tina uongoi abuge zolizo na kanzani mwambieni almuradi wenji wabakana edwa yaho ijana ingawa ya mafanu bofahari ya fade chauffeur shaya bali wakajafa na wodora kanza ya fatihu wale dua wiomboji shiguhende hazini juzi hata lelo emhazi hafariki emhazi waudo wenye mahakama waudo wenye kuru shigu waudo wenye lejeshi daina usipaji dina grupu hiyo haina ujokana muahimilio wandu wanwari ndona isitsomba duwa mguya wa haulia au ya warenge amjo katifu idirisa kujo chibiu yo ngena haki majamvi kujo chibiu marindi kujo chibiu lila purukula la pashie trego fikiro mnazi mnaendo nampashia wo yongo joka unibala wenda igwe balange hamase kudoze mikiroze au kuhobole eze sipapu halafu gudori ndirawe ya pashia ya bado kataligo onda usanyuli waza inige joka unibala ini eze ula badure na fare sitasi ashinja hatri bantu abo bantu boko ilazimu rifunge misafara bani joyise zatu abo bantu boko kitilo na ulaya bantu amenzangu watoja ndo batilo ka Paris Gare du Nord damina fare au tilo kada ubin ibidiri joyise zatu haraka abunge ni ma opposant na mbani na fasi banga bantu hafa basi babudanyi mdini ka promesi mdaza mlala haina buna toparu mjini hawa abasa abdi sefu abia wambachini mdise boda na Dr Salim bunyi baraka twada una fahamina ndo bimdise mwambe kana na mjwe banuriso pare ni banu kapatinti bane serikali yu o wandu walo mo biroko telecom hydrocarburi o la douane o domaine wa pia ngwa twamba kana intinge jenda wanwamba banura ngamia banu kwa bukirizi swafi azalika tujongu fanyo jengu to usfa jihadi lukumani ngujo sisa nguto lukumani fa dobi takfini ngujo sisa katu banu wadanganya pia banu yabakiro utotawa banu mbi unutubu hemizi chana mtu usindi habo maopoza inna lillahi et baba nous dunia ngaba opposition de vous ya cinéma mais opposition à tout banu kabatinti abari ngufo azali wala de banu abari wala de rawa azali la de mana abari yamba ukana banu kama mimade ntushinda timwambia ntidoro wa harai banu tiyero video enamna abari yenda one namna liyo tiyero hata taziwa ngabo ambao banu hafu banu ngabo wallahi wabao hafu ngabo ambao ngena muo ngabo ambao ngeidani ngabo ambao nge kongoni soi shani ngabo ambao linla hali ngamona wa kama linla hali ranzi banu ngamona wongu belu wangu shishili wa hata nge amamdu ya tonto ha chao
bano sirikali ngama tori timro kozeni au kantitiyo ya dagu itona ruko ariteruki ya sharia ba yamde manam amde meniro harima udu safkare hamara ya mwiso maudu safkare utoka hanze tiriko gujohamba wanudo wazaze wa appel de Paris do wa prepare ezetiriko zinu wambani monesenizo do wazaze wa heze appel de Paris wazifanya netiriko ya ijoka utungaza mriambe salam taka ya baladi indi amando mndungo tuhamba kuleri wekayo de mjibia harumando watokanza wazirenge akawa nuandu wasimbuha o ze banderoli ze sono ze ngozo zontipia ekawa andwa homo mimi ngamina wana sho hangu no wazaza hangu no wababa hangu no wana mawanzani ele bale usufisa waisawandi sozire ngawonti pia yabo usojo mura ikengwanzo yake na niwe unese sutieka almradiwa inde irida ili yongare ngasinda izuza ya appel de Paris wanambia ntomwambia nizo samagejo sawa baida betamba bahinga mwendo joni sabari bwa tukufu abonge yabo arijoutia ruqiyatu shar'iyya shanga mumeyoni riwombeze duwa tena kale le chauffeur ade henda maudu adoba liwade nende biidhnillahi alkarim na mwambe amina. Nyezi Mungu yangamizo andu angamiza wensi ya hatu haina mndu yafanyila mndu masahiri yamenye dola wandu haina mndu yafanyila mndu masahiri yamenye maisha wandu haina mndu yafanya masahiri yangamizo wana wandu haina mndu yafanyila mndu masahiri ya rengele dahola wandu hau ya renge arudhi ya wandu hau ya renge hazi ya wandu ya puli ya mndu majini hau mazetwani hau masahiri. Nyezi Mungu yabutule masahiri yaliwa ya nolwa ya nukwa ya dzihwa ya lembeziwa ya fungwa. Nyezi Mungu nazi yabutulu yonti pia Nyezi Mungu nabise ezindu zilo omodahahani zilo ozifubani zilo marumboni zilo harumwelezayo zilo harumwe hawazi zilo harumwe zembingio zilo dingoni zilo minduni. Nyezi Mungu nazibutulu zonti pia eze husuda Mungu nazitowe matomai Mungu yatowe Allahumma amin. Haina yari nikara wana raizo Mungu ya wate baraka ya wabe msomema ridofurahi hao jana wanduenji alhamdulillah ngabwana bya ukawasi uhando shalizo nimwambia aoni risoka mtoka wikilia shabani units kanza o andu walo komori warendo makawakibu au kakabati mrudo na akili ya jouliliwe mwana yafungiwa kabati mwenje kabati maji kabati msomo kabati unono ya rudie dado peshia mruo ekati ukanga weka wakibu abo wevonje mtuzi ekati ukowa andu wauliliwe meji ya hatu rauliliwa rafungiwa ra tona majiri tona mwenjeri tona pare rudiri pemba indu kartu la rabo rifohanza shari rudiri mpare ya bento ule urudi uzine suwaka mtujeda hamatwa la simu na masahiri suwa yabo nyinyi mavwenje mtuzi yabwezi akili zanyu ngamjozambia ukana salam taka akili yaho mwanadamu boko huliliwa kutina maji kutina mwenje kutina msomo kutina unondo usubuti ujodo apishi mru abo salam taka abo ngo oshetwa shaho no wengo usangu wa msafara zolizo rakanzari mwabieni abonge abonga mtiyo ruqiyatu shar'iyya rishilie haruma 30 minutes mtujwani tie ila ya hambabi au nitie zero direct wandu Mwenyezi Mungu ya janlie haina mndu wikayonge na zinduziyo zingoni zirohe babanu istimrar homruti ya daima yodo wakati bukungu ifanyo hazi kenga bojo kanza ya jia pare kairima nzihe nimero ranzi beketsa ndi seruqiyya mtwanza njenziye kenga bonzo ya pare namna juka ujihise kangu ujihise ukange na problem surtout mndulo wa eche sha itikenga boya piha unga boze prizi shanga nzomdi yake mbaba hanu boko ekaharema ngujola ya botanda ju nimero da inu na myanzihe ujoka uparaji ya pare hun 0 WhatsApp 07 nabake mtukufu ya yanzihe 07 73 36 94 26 amrejezo 07 73 36 94 26 namweshele ezamwali emwalingi yo haruma khatwari hasibabu de mafurika wanjia iho wenda wa rengezi wa mabavune harumweze koti waliyo yadunga yabo ngwabirili wao ni garde côte au de majeshi ezadunga yabo ngamwishi yao ya uka owariruma o ngwa receive o bange
waingwa tahusumu tena wazilise wantu mwishie audio ya leo yahusu ele ka tahasumu jeri wandu wafe ze fakri na onti pia ngwao impliqué harumwezi habari hizo mwishie ndondo vocal baada yabo azalinge mhara nguriyo takfini na usufa jihadi na lukumani shato kanza fufulie Abd Ismaila masikini sino azaliba ulinge video jitamke utowe utula ya pahe ufwe ya tiesh yede namna ya mrumme amunge yabo kemsam ujoka hanza ujoka uhisi ngujopara enimero hiyo ngari rawi bismillah ritiye eruqiyatu shar'iyya Mwenyezi Mungu yatowe haina zindu zizilomo zingoni haina mndu na mkontineze dua Mwenyezi Mungu arangamizi wandu angamiza wenti hatu o andu wafanya wema twala simune masahiri Mungu ya wangamize ya wabise ya watemro haina ya tambi heketi teruqia efasira balange namba hindumbi bokonge tambi hao awenge mndu na resiste mndozo pia zedezazo Mwenyezi Mungu yamhifadhini Allahumma amin ngamtio ilo puissant au nitie ya moyen rijo hadisa kwezo tukufu ritie ruqia puissant direct hauritie hambapi ngamushilioni ngari jo wadisa komateri ndaruba siritie ya mvu auritie ya moyen mbia kenti ya jisitiri ya kenti ya tartibu ujoka uhisindongo ngujo para WhatsApp enimero hiyo na mtiniani yao ekemra kanamba hindu ikau disamru wenji ekeila wa mungu jihisindro ngosi hondo shanga we idungu akiyo tabisha mru hata mru kashindi hondaro kuna uona eza wenji jana wamba wasi uhando na wabonga wandu kwa tushindo siuha hautodona amangwa shangazi wao ni mazetwa abo wenji wambari tiye inu yamvu bismillah mduna kenti mbaba hanu wa tartibu ya stahamili kengwa anzongo jojo urenga mba maji ya tiye ya doso ya jeano ya pre shainu ya ubisa au ya utamro ekagyo hitwani yode mala ya ndisa ujaharuma roho ujo ifubani ujo mbani yode mana ndwe jo akando mshanani haukawani so isi ukagirindao ekangyo